Fiaraan saya hana sampai dan bem importante tebes atu ita beleh kuliah ya iha ema seluk ne oin tambah wen hira ita saya hana sang public speaker ka ita saya hana sang orador rumah ka ema ne bemak bele kuliah publiku bye-bye ita si hasuru ema husi background Laron dia baita hotu ita surmal fariha hande channel wa na freitas hawa espera kata ka hasuru ita bot sero condição bedia kan ita piar kata maromak ne gração ne bensa na tating ham tu ita hotu ia ita ne surmal balorong yang hawa kar fahe baita bot sera tips sanulu pensa atu bele percaya diri ka fiaran hane sang ya haune video selu kita bot sera harewana kata atu la bele grogi salah satu maketa tengki fiaraan ka optimista may be mau lo katu continuan kita haluha like subscribe nomos fo komentari ta potsir nian ikare korsire ta potsir sente kata video dan importante beta potsira kita haluha bela share beta potsir belum sira hoto atu sira mos bela hetan video atu bela hetane tips anu idane na fating ha channel idane tore Fiaraan saya hana sampai dan bem importante tebes atu ita beleh kuliah ya iha ema seluk ne oin tambah wen hira ita saya hana sang public speaker ka ita saya hana sang orador rumah ka ema ne bemak bele kuliah publiku bye-bye ita si hasuru ema husi background oin ita si hasuru ema hirak ne bemak dalam rumah sirane ida de liwita ema sirane bemak ninia nivel edukasang liwita ema sirane bemak sirane nivel sirane mori sosial niang liwita ema hirak ne bemak itane maluk itane umalaran itane kolega rasik antang hirak ne hotu dalam rumah bele halo ita hane sang grogi mepe kono ba grogi ita bot sira bele nonton hamne video hat ita bot sira bele hare hane ba ohin ita kole spesifiku kono ba oinsa ita bele fiara entang pirmai hawa karakatu fahe tips anolo idane pa ita bot sira tips anolo idane ma kana sang pirmai ida la bele haluha atu halo rasam rua hakmatek relax no hanoi positivo idane importante ba ita hotu tolu hatais ropa ne bemag bele halo ita sente confortável atu hamre kemane oin hat na conho energia nomos orientado pa público 5 fokus no hatene interpreta neng reconhecean no la bele sente moe hitu hatene interpreta dir contexto walu la bele tauk no sente inseguro ka minder sia sincero iha público ne oi sanulu halo resumo ba cada intervenção firmai how say explicar tuan-tuan quando ba cada item primeiro oração how no in oração idane ita hotu hatene buat hotu ne memang kita tu halau kita haluha tinggi halo oração idane bela ajuda ita atu ita sente katak maromak ninia presença hamutu ko ita fiar katak wen hira grasa maromak niang akompanya ita buat hotu sila hodia oração bele tulung ita atu espiritu santo ni romang na fatin hamutu ko ita atu wen hira ita hamrike oin ita fiar an tamba ita se simo roman espiritu santo niang none ita bele hato ita nia materia hodia ita bele kuliah dia pihak publiku rua hakmatek relax no hanoi positivo ita wihina bahamri kiha publiku ne oin esforço tu label hanesang ema pokoknya ema hanesang ihania ulung nih buat sesambarak hakinya nialah hakmatek ni hanesang ita hare ninya garageri ke hakmatek idane ladun dia tambah idane bele halo ita sente la fiaran tambah kondo ita la fiaran ona ne buat barak kita si halo faya iha ita na present sama idane relax ita usahakan atau ita label sente kata kita beban rumah kai teh tekanan rumah
hanoin positivo. Wengira ita hare ema, ejemplo, iha aula neba, iha fating neba, dalam rumah ita hare kata buat balun ladung los iha neba, maybe ita tengki hanoin positivo, hare sini yang sisi positif. Pari ita ni hanoin ni iha sisi positif. Kali kita hare audiens baru ho nia karakter nebe oi hatudu gestu oi sirani han samimi kuaja kasirania oi ne ita hare buat rumah nebe mak sirahan sang kali kala gosta ita ka buat rumah ita san nota buat rumah esforço atu hanoin positivo hare ema husi sisi positivo niang tambah wahira ita lah hanoin positivo idane bele halo ita lafiar an tambah ita merasa bahwa emane la gosta hau kare quando idane ham musel dete ita ni hanoin ni hamu entu ne ba dalam rumah ya buat barak mak ita se halo lalos tolu lebele haluha hatais nebe sopan tetapi menarik. Kita haluha hatais nebe sopan tetapi menarik. Ne significa kata kita precisa tenemos iha momento nebane evento saida basai pemicara iha evento exemplo encontro baibainka ita basai pemicara seminar rumah ita precisa hatene exemplo tempo malas liu kali kita hatais roupa nebe tertutup maybe laos hatas jas tambah dalam rumah ita hatas jas maybe hansa ase la iha então dalam ita sente manas liu no ida nemos halo ita halesan la confortável hamrikia emania oi quando sai pembicara dia kliu la bele hatas roupa nebe ma singlet liu pamalu feto sira dia kliu la bele hatas singlet tambah dalam rumah emaladung gosta ho itanya penampilan automaticamente lá você tu gosta itanya penampilan maybe minimal ita esforço para itanya hatai sidanela bele mengundan emania sinis hara ita tambah emade emane la hatene hatai mai hamri ke oin tema katai tang single quando hamri ke oin dia clue ita la bel hatu parte hirak nebe hanasan itane kaliling atau sai la sopan tambah idane precisa hara Eropa ililu colhemos com a bafeto sira hatais tem que hatene kata exemplo ita hambre kleur dia kleur la bela hatais sapato takau nebe asleu tambah quando ita harai hatais sapato takau nebe asleu halo ita la ita sente la confortável também ita ni ai moras e esforçamos atu la bela hatais bada kleur bye mane la dun questão bye fetone rata-rata dalam rumah problema usahakan la bela hatais saya nebe mak bada demais tambah idane halo hare ita ladun pas ita bot sira mak analisa de hat na kono energia no orientado ba público na kono energia ne dehan iha bahasa Indonesia kali semangat ita tingki hatudu sente contente iha momento ne ba ita orang yang semangat tambah ita saya pembicara ita tingki hatu ita ni semangat quando ita la semangat emane berona ita mo se baru kliu saatan iha parte meu dia iha parte lorai kene ema começa baru corona ita tambah ni ita tingki energetiku na fatin iha prosesu sira hahu awal toho tu label halu hamo satu orientado ba publiko ita energetiku mai be artinya terarah quando ita la terarah ita energetiku saking energetiku então dalam rumah itu toh haluhaan kata ita hasoruse tamane ita tengki hatena fatin kata kita ni audiens iranese tani audiens irania latar belakang nebe mai ema jovem ka ema ferico katuas ka ema mais funcionário público ka ema se tambah ita quando energetico mai be quando demais liu falemos dalam ema la gosta ita ita precisa iha energia nebe mak forte makas mai be tengki orientado ba público 5 fokus no hatene interpreta fokus ba itania materia rumah nebe makohin ita kuliah kari ke mahalai se situan ita hakazang atu lorinya filafali hodi fokus ba materia nebe makita lori i nomos ita tengki hatene interpreta exemplo ema hato pergunta dalam rumah tambah ema balung nebe mak hakara kuliah balung ho emosi atu dalam rumah ema sente hansa ladun gosta ita antam dalam rumah sira hato lefuang nebe mak lain relação liu ho ita ne materia mas be ita esforço tu fokus ita tem que hatene interpreta buat nebe mak ni husu kania kuliah para depois ita bele arahkan ya dia e também ida ne bela ajuda ita tu bele neutralizamos situação lá ita nia penyampaian kai ita nia apresentação sila laudia nem
reconhecean no labele moe. Reconhecean ida ne mak dalam rumah difícil itu. Reconhecean ne atu hatete kata. Wen hira ita hato buat rumah, ita ne ba ita precisa reconhecer kata ita ne kemampuan ne unsa. Lebih baik kita haraikan daripada kita haluan depois mak orsida ita kuliah manggame ne emala gosta ita yang momento ne ba ita reconhecer kata hawa to ida ne laos kata kauma patene kliu mas be hawa kara fahe una experiência ba ita bolsira e hawa tene kata kita bolsira mosi experiência balung ne be makar ke experiência ita bolsira orsida share hane atu ita bele completa malu nah lefon sira ne bele halo atu ita ne audiensia sente kata ita menghargai sira no sira kata kita saling mengakui tambah dalam rumah emane bema sente ane song lihat ane buat tutu idane bele halo orsida emala gosta ita i idane bele halo ita ne rasa percaya diri ne lakon ita la precisa moe iha mundo ne la iha ema ida mak hana esam perfeito lo so buat tutu iha momento hata pergunta mosane sang ita precisa hato kali ita la iha bahan ne bema detalhe atu hatane mas ita precisa hato ne ba idane normal ou ita bela sua ajuda maluk sira selo katu bela aumentamos idane bela ajuda ita tu ita ne rasa percaya diri ne aumenta tambah ita mengakui diri dan ita merasa lah moe ho kekurangan ne bema kita iha itu hatene interpreta tuir contexto ita precisa hatene analisa tuir contexto ba processo ne bema klau tambah idane importante ba processo ne bema kita liu i wen hira ita lori manafatin iha koridor ne bema kita kuliah ita pasti sente kata kita ne rasa percaya diri ne semakin aumenta ita sente kata ita mampu atau lori prosesu ide ne la hodia sempre mane pergunta ita ne interpreta ita bel halolos ia sente kata ide ne duni ne bebeng halo ita sente rasa percaya diri dan rasa percaya diri quando iha secara otomatis ita energia nafati walau la bele tahu no inseguro nah ita la bele merasa bahwa tertekan sa amian sadu inseguro ita sa tahu ema ita la bele haro insale kita harus sida hatone lalos kita harus sida watang perguntane lalos la bele haro yang sane tambah idane se halo ita ne rasa percaya diri lakon total none ita se mangame liu hemani oi ne ita bele kosametan suli no buat hotu ne beu ita prepara ne hamburado tamane la bele sente inseguro wen hira ita hato materia rumah iha momento ne ba liu inseguro ne dalam rumah ita ne rasa percaya diri lakon ne jampu ita solo ita hare ema ne bema kita la gosta tambah ita pernah ya problema honia ita ne pasado ka idane bye-bye sai problema maybe quando ita sai no orador tem que percaya diri kata sedit makmaya ne bahaya momento ne bania sebagai audience no ita sebagai pembicara soal masalah idane iha parte selo tem que hanoi positivo tambah idane maklabel haluha tem que hal oração atau Espírito Santo acompanha iha apresentação sira sia sincero iha público sincero iha público ita nasan halaikan ikhlas sempre katak bot hotu ne bema kla one ho dia tuir maromak nia grasa maromak nia hakara ita la bela sente dengan kakarik bot rumah acontece mala gosta ita mahasate bot rumah ita ikhlaskan deh ane para ita sente kata ita halesan sente kata ita mamuk ita sente kata kita lah iha problema ita lah iha beban sanulu halo resumo ba cada intervenção halo resumo ba cada intervenção ne importante tambah quando ita iha kemampuan atau halo resumo ba cada intervenção ne memang diak no belfo hanoi na fatin ba ita ne audiensira kona ba buat ne memang kita kuliah ida ne bele tulung atau sira kapta ita ne materi ida ne se halo ita sente confortável no ita sente rasa percaya diri ne aumenta exemplo ita halo resumo ki kwan ida pues ita husu fila fali sira repete masira kondo hatene isira hatang hodia ida ne bye-bye halo ita ne rasa percaya diri semakin aumenta antang maluk sira tips sanulu en satu fiaran makau hato liu dadang ne espera kata ida ne bele tulung ita bot sira obrigada barak pa ita bot sira hoto ne bena kare video ida ne tore mata kita halu like subscribe no mo comentário ita bot sira nia no kare kita bot sira sente kata ida ne importante kita halu share nos pa ita bot sira belum sira liu se media sosial hoto ne bema kita bot sira iha obrigada barak pa ita bot sira hoto ita sia solo malfali iha hane video turmai loron diak ba ita hoto ciao